ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna ka tle go mosilelo Augustine Letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube kobose go lemmago ka tshedimosetso tsa di kwa setlhoeng mo kgasong eno solofela go utlwa fa Makashule Gama ORS Mzansi a tlhophile go nna monnasetilo wa komiti e malebana le tsamaiso ya semolao ya go tlosa moporesidente mo maemong. Warrant Officer Carl Sander wa lekala la di-Hawks kwa porofenseng ya KwaZulu-Natal a re katlego ya gagwe ya go kgona go gapa diritibatsi e nnile go gata mongwe menwana. Reserve Bank is set a new target for inflation of 3%. Previously it was the 3 to 6% range. Bakgweetsi ba tswelela go utlwelelwa ke manokonoko fa tlhwatlhwa ya lookwane e tlile go tlhatlhoga ka Laboraro. I think everybody is looking forward to play the game and to start the World Cup. Mo go tsa metshameko mathata a bafana a di-visa a rarabologile le fa ba le mo tseleng go leba ka kwa Mexico. Magaetso tsa maitseboeng a re simolola ka gore Makashule Gama wa ORS Mzansi o tlhophilwe go nna monnasetilo wa komiti e malebana le tsamaiso ya semolao ya go ka tlosa moporesidente mo maemong. Komiti e tlile go batlisisa dipego tsa bogodu jwa madi a boditšhaba kwa polaseng ya moporesidente Cyril Ramaphosa ya Phalaphala. Gama o tlhophilwe ke ANC e engwe nokeng ke DA. O bone divoutu di le 19 kgatlhanong le di le 12 tsa Dr. Wonderboy Mahlatsi wa ANC African National Congress yo tlhophilweng ke Economic Freedom Fighters le Umkhonto weSizwe Party. Fa serala se ne se bulelwa ditlhopho ANC e nnile lekoko la ntlha go emisa letsogo. My name is Mikateko Mahlaule, deployed by the African National Congress. I stand to nominate the name of Honorable Makashule Gama. Tlhopho eno e engwe nokeng ke DAPAFF+ Aljamal Rise Mzansi fa leina la ngaka Wonderboy Mahlatsi le engwe nokeng ke makoko a dirang se se itsegeng ka Progressive Caucus. Gama a re o itse gore tiro eno jaaka monnasetulo ga e ne nna bonolo. For me, as the chairperson, is to ensure that all the members of the committee feel that they are part of the committee, that there's no bias towards one party or the other, that at all times we remain loyal to the Constitution, we remain loyal to the rules that we have adopted as Parliament. O tlhalosa gore ke goreng go le botlhokwa gore monnasetilo wa komiti eno e bo se tokololo ya ANC. It's important to just for people's trust in the process, that you have someone that's not in the ANC, that is not swayed either in the ANC or any of the parties, whether it's the ANC, the DA. So for me, it was let's get someone that is not from the bigger parties. Semesegolo sa ANC Mdumiseni Ntuli o dumalana le seno. When we were engaging with other political parties, we realized that there is a growing concern about the ANC taking over all what appears to be major responsibilities. We are chairing the ad hoc committee, obviously with an interest that we can chair the impeachment committee. But as we're consulting in the GNU, the point was made that the ANC must reflect on whether or not it only believes that the work of the committee will succeed if the ANC is at the helm. And my conclusion was that no, that's not the case. Ke lekgetlo lwa ntlha fa e sale ka motsi wa democracy go nna le komiti eno mme e tlile go samagana le go ntshiwa ga moporesidente mo maemong. Gama a re tiro ya gagwe ya ntlha jaaka monnasetilo wa komiti ke go kopana le ditokololo tsa komiti le go samagana le merero ya tsamaiso. Warrant Officer Carl Sander wa lekala la di-Hawks kwa porofenseng ya KwaZulu-Natal a re katlego ya gagwe go kgona go gapa diritibatsi e ne le go gata mongwe menwana. Fa na botsolotswa gore seo se raya goreng mo bakeng jwa gagwe Sander o rile tiro ya gagwe ke matshosetsi go makala mangwe a go tweng a tlhotlheletsa bonwenwe. Warrant Officer Carl Sander wa di-Hawks o na tlhalosa gore o raya jang fa a re katlego ya gagwe mo go gapeng diritibatsi e ne lebisa go gateng bangwe dikhonse. Ntlha eno e gagamaditse ba le bantsi mo ba neng ba ipotsa gore a menwana e gatileng eo ke ya ba dira mmogo nae kana jang. Did you have reason
in these operations that you were doing, taken together, did you get to a point where you had reason to suspect that some of your colleagues, whoever they are, may be involved or have an interest in these operations? I'm not asking you to mention names, but to understand what your answer means. Thank you, Commissioner. Prior to me being moved, this investigation of the corruption, myself and my immediate commander were not seeing eye to eye due to, let's just say, there was allegations of theft of exhibits going missing, dockets going missing. Mo bopaking jwa gagwe o tsweletse ka gore o ne a patelediwa bosula bongwe le bongwe jaaka fa tlhalositse mo ditatofatsong tsa bonweenwee kgatlhanong naye ka moeteledipele wa di-Hawks Majoro Generala Lesetša Senona. Tseo Sanda a reng e ne le maanonyana fela a go mo kgoreletsa go tsweletsa dipatlisiso tsa gagwe. Was accused of supplying or facilitating the supply of narcotics to the Florida Road nightclub syndicates. Did you ever get an outcome of what the investigation? No, Commissioner. Mo godimo ga mo commissione e utlwile fa Sanda e ne e le yo mongwe mapodisi a neng a dirwa diteko tsa go bona gore a ba bua maaka morago ga gore cocaine e nyelele kwa Port Shepstone. I was a suspect. I was called in, I was polygraphed for it. I was never there. That's all I know about the Port Shepstone matter. Dithetso di a tswelela. Balelapa la ga Maree Witness D van der Merwe yo bolelweng setlhogo ba neseditse pula ka tlholo ya kgotlatshekelo ya magistrata wa Brakpan ya go neela yo go tinkene mmolai wa gagwe ka go mothuntsha Matimpandile Sotheni ka beile. Kgotlatshekelo e ne ya gana gore a gololwe morago gore bosekisi bo nganye ka gore Sotheni a ka nna tshaba mo nageng. Magistrata ona sa kgale matheganong fa ne a gana gore bolela Sotheni Bailey le go kaya gore a ka nna tshabela kwa dinageng di sele ebile gape a ka nna tshwenyana le dipaki jaaka kgetse e le ka ga go bolawa ga Paki D yo re botseng bopaki kwa commissioneng ya dipatlisiso ya ga Matlanga. There is likelihood that the applicant, if he were released on bail, he will endanger the safety of any person against whom the offence in question was allegedly committed, or any other particular person, or will commit a Schedule 1 offence, and further that if he were released on bail, he will attempt to influence or intimidate witnesses or to conceal or destroy evidence. Gape magistrata o kgadile Sotheni malebana le go se rebole tshedimosetso e botlhokwa kwa tshimologong mo affidaviteng ya gagwe mabapi le maemo a gagwe. It suffices to indicate that the applicant was initially not forthcoming with the said information and was found to have substantially adjusted it in the replying papers. Balelapa la ga van der Merwe ba retiletswe ke go tshwara dikeledi tsa bona morago ga katlholo. It's emotional victory, like I'm happy at the same time that he didn't get bail. Happy with family, we all will be celebrating this, but with this it comes emotions of why did they take my brother away? Why did I have to kill him in that way? Khabagare le phata la bosekisi ba bosetšhaba bo neseditse pula tshwetso eno. In her judgment, the magistrate agreed with the state that the accused was a flight risk and that there is likelihood that he will evade trial. So as the state, we welcome this ruling as we see it as the right step towards the right direction to providing justice for the Van der Merwe family. Kgetse e boela kwa kgotlatshekelo Phukwi a le 30. Re boe gape re go amogela bogaetsho mo karolo ya bobedi mme re di tsweletse ka gore baagi bangwe ba etwatwa kwa Ekurhuleni ba re ga ba kitla ba inela go fitlhela baditšhaba ba tswa kwa lefelong la bone. Ba ne ba gwanta le mebila gompieno ba lopa gore baditšhaba ba tswa le mabenkele le go tswa kwa lefelong la bona. Le fa le go le jalo ba re ba gatelela gore ga bana le tlhogo baditšhaba. Mabenkela lefelo leno a tlhotsa gape lesegile go tswalela jaaka baagi ba ethwathwa ba ne ba gwanta go galala mebila. Baagi ba dumela fa thologelo ya baditšhaba kwa lefelong la bone
e ba thibela go nna le ditšhono tsa go ipulela dikgwebo. We are saying put South Africans first. 2, the informal economy must be reserved for locals. You can't have somebody coming all the way from Pakistan coming to set up a spare shop here. Who have they displaced? Our people. Badira ditshupetso ba re ba batla go boelwa ke taolo ya mafelo a bone. About documented, yes, we are saying to them, you must go back home and come back when things are right. Right now, we still want to have a family meeting as South Africans. So we want all foreigners to go. But those who are documented, they must come back ngendlela right. Masepala wa Ekurhuleni wa amogetse matshwenyego a baagi le fa go le jalo masepala o ikuela go badira ditshupetso go se ikgatolose molao. Just as today, the executive mayor was in Katlehong doing a bylaw enforcement operation, he's now in Benoni. That's going to be happening throughout the week. However, he will be making an announcement soon, just in terms of how municipality is going to work with residents together in the build-up to 30 June. Baagi ba re batlile go tswelela go bolotsa ditshupetso ka mafelong a mangwe a mo tikologong ya Ekurhuleni beke yotlhe go netefatsa gore molaetsa wa bone wa utlwagala. Matshwenyego a kwa godimo go bomasepala ba ba senang mofenyi yo o boneng divoutu tse di lekaneng go busa ka nosi kwa porofenseng ya Free State le mo nageng pele ga ditlhopho tsa dipusoselegae. Bomasepala ba mothalo ono ba oketsegile ka ngwaga wa 2021 morago gore ANC e latlhegelwe. Sephetho sa dikgetho tsa makgotla a metse sa 2021 se sile dimasepala tse nne ka hare ho profense di tlameha hore di buswe ka kopanelo. Maluti a Phofung ke mong wa dimasepala tsena mme tsamaiso ena ya kopanelo e entse hore ho be le ho fetofetolwa ha boramotse makgetlo a mahlano. MEP 16 ke yona ya pele ya ho nka setulo sena mo Gilbert Mokotso e ileng ya eba yena ramotse ho tloa ka 2021 ho fihlela ka 2023. Dintho ha di tsamaye hantle ke nnete ke lokela hore ke hlalose hore mebuso ena ya kopanelo kapa ena ya di-coalition ka tsela re buang ka yona ho batla ho bonahala e se tsela e hantle ya ho tsamaisa puso e hlokisa mebuso botsitso ho hang. Ka morao ho mo hwa kena ANC e ileng ya kgetha Masetjhaba Mosialakaje e le ramotse masepaleng ona. Ya ba ka 2024 ka morao hore a itokolle ho kena Malikula Melato wa ANC. You can satisfy the community, but if certain people they are not happy, then they just put a frivolous motion of no confidence. So that is the problem. Melato o ntshitswe ka mohato o hloka tshepo selemong sena kopanong e neng e tletse morusu mme ho kgethwa paratlane motlong wa MEP 16. Fela ha dula nako e kalo ka ha ho ile ha tlameha ho kgethwe hape mme ha kgethwa Tumelo Thebe. Mohlopholli wa dipolotiki o re tharollo ya tlhokeho ya botsitso pusong tsena tsa kopanelo ke hore ba kgethilweng ba ikamahanye le molao. E le gore ba ka ananela ka bojotlhe yone melao e leng gore entšha ena e tlo netefatsa gore e tlo tsamaisa yone mebuso ena ya kopanelo. Mohlomong re tla bona diphetogo mo tsamaisong ya our local municipalities empa ka kakaretso ponele pele ya me ke gore go santse go tlo ba le digulagulano tse dintsi ka ra dimasepala tsa rona mme seo se tlo tlisa tshitiso mo go netefatseng gore baagi ba bona ditirelo tse di maleba. Matebesi o re kgonahalo ke e kgolo ya hore ho tla ba le dimasepala tse ngata tse buswang ka kopanelo ka morao ho dikgetho tse tlang tsa makgotla a metsi. Makgala Masiteng, Lefapheng la Ditaba ho SABC Qwaqwa. Re boe gape re go amogele mo karolong ya bofelo mo gaetsho mme re di tsweletse ka gore maikutlo ke a farologaneng jaaka go simolola kgwedi ya Seetebosigo se jaaka tlhwatlhwa ya lookwane solofetse go ka tlhatlhoga fa badirisi ba diesele ba tla ungwela ka tlhwatlhwa ya diesele solofetseng go ela tlase. Tlhwatlhwa ya lookwane solofetse go ka tlhatlhoga ka ranta le diesele kgotsa ranta le disente di le 43 litara fa di diesele yone e tla wela tlase ka di ranta di le 3 le disente di le 53 le di tharo disente di le 23. Lefapha la diminerale le netefaditse fa parafene e tla wela tlase ka di ranta di le 2 disente di le 62 litara.
Go ya ka Robert Make wa Lefapha la Diminerale, diphetogo tseno di supa go fokotsega ga ditlhotlhwa tsa dithoto tsa boditšhaba ka paka ya ditshekatsheko le fa ditlhotlhwa tsa oli tsone di tlhatlogile. The rand strengthened against the dollar during the period under review. The amount of general fuel levy relief has been reduced by R1.50 per litre for petrol and by R1.96 per litre for diesel, in line with the announcement by the Minister of Finance. The slate levy increased by 35 cents per litre from 122.7 to 157.74 cents per litre in the price structures of both petrol and diesel. Le mororo go na le kemonokeng go tswa go ranta e matlafetseng, tlhotlhwa ya lookwane e tlhatlosiwa ke namolo ya go phimolwa nakwana ga lekgetho la lookwane, mme se baka ditshenyegelo tsa tlaleletso go ditlhotlhwa tsa petrolo le diesel. Diphetogo tsa sešweng tsa tlhotlhwa ya lookwane di tla jaaka badirisi ba ba leng mo dikolotong ba lebane ke kgatelelo ya matlole e ntšhafetseng go latela go tlhatlosiwa ga selo se banka ya reserve ya dimang dibanka tse dingwe ka sone. Governor a re kgobelelano ya tlamelo mo ikonoming ya lefatshe e bakilweng ke dikgoreletsi tsa Strait of Hormuz e tlile go tsaya lobaka lo loleele gore e rarabololwe. We are going to be seeing, inflation this year, be above 4, above the 3 target next year, and only return to the target basically by like 2028 according to the Reserve Bank. That I think is reasonable. And also remember the Reserve Bank is set a new target for inflation of 3%. Previously it was the 3 to 6% range. And the fact that we have a new target and the Reserve Bank has to kind of almost establish the target into the market and population's mind. Lekgetho le le felletseng le solofetswe go busediwa ka Phukwi, mme ga go a solofela gore badirisi ba ka newa namolo e nngwe gape. Ditokololo tsa mokgatlho wa SAMU tse di neng di le mo strikeng kwa masepaleng wa Sol Plaatje kwa Kimberley di boetse tirong. Di ne tsa ngala ditiro morago ga gore go khutlisiwe ga dikontraka ya dikgwedi di le 6 ya badiri ba lephata la ditsela le tlamelo ya metsi. Go phutiwa matlakala mo metsesetoropong ya Kimberley go latela setraeke sa badiri ba mokgatlho wa SAMU. Baagi bao ba neng ba beile matlakala kwa dijarateng tsa bone ba re ba ne ba setse ba utlwilwe ke monkgo. Ga go a siama ka gonne ga intsi re ipotsa dipotso gore goreng go diragala ka nako tse dingwe re tla bonela lori ga etle matlakala ga a tsewe. Ke ikutla ke itumetse today gore ba tlile go tlo go collecta matlakala, but as I said before, it inconvenienced us. Mokgatlho wa SAMU wa re o dumalane le masepala wa Sol Plaatje gore go tla thapiwa badiri ba le 300 le ruri. Jaanong botlhe ba boetse mmereko ba ile ga go bereka. Re a sholoela gore le mo nakong e tlang ga re batle go bona go na le strike. Mokurithamaga wa lefapha la ditsamaiso tsa masepala a re ba tla tswelela pele go tshegetsa dimasepala tseo di dirang bokoa. For us as a provincial government, it's about stabilizing our institutions with specific reference on our municipalities. It's not only Sol Plaatje but all municipalities in South Africa. Mokgatlho wa SAMU wa re o solofela fa masepala o tla tshepagala mme wa thapa badiri mo kgweding e tlang. Go sa le jalo, baagi ba re ba batla gore masepala o seka wa tlhola o ba sotla ka ntlha badiri ba ba sa itumelang. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC, Kimberley. Mokomishenara wa SARS ngaka John Stone Makhubu a re lenane le le sa tswang go tlhongwa la go begwa kana go supiwa ga dijanaga tsa kwa dinageng tsa boditšhaba pele ga di tsena mo nageng le go thusa mo maitekong a go ka tokafatsa ditirelo tsa go fetisa dithoto mo melelwaneng. Lenane le tlhomilwe semmuso kwa melelwaneng ya Skill Parkshek le Kopfontein e tsena mo porofenseng ya Bokone Bophirima. Go thankgolotswe mokgwa o moswa wa go bega dithoto kwa melelwaneng ka maikaelelo a go matlafatsa pabalesego kwa melelwaneng. The 6 months allows for those that are frequent travelers. For instance, we know in places like Maseru, there are people that stay in Lesotho but effectively school and work in South Africa. So the 6 months is to lessen the burden of having to declare every time. So it allows them multiple entries. So currently it's dependent on you being given the printout. In future, we will make sure that the printout is avoided and then you get simply a WhatsApp message that tells you that or gives you your permit. Badirisi ba re go santse go ka tokafadiwa mokgwa ono o mošwa. Ke a Durban
ke go deliver mo Durban. So yeah, we managed to register. It was not really doing but we managed. So I think it's a good day. It's the first day and it's giving us a very big problem. Ngabe sekele go Rustenburg as I speak, but I'm still here at the border. I'm going to Joburg. I have to come back today. SARS ya re badiri ba yona ba tla tswelela go thusa badirisi ba ba kopanang le dikgwetlho fa ba dirisa mokgwa ono o mošwa wa go bega dithoto. Sentle Englehihi, SABC News, Skilpads Hack. mo go tsa kgwele ya dinao mokatisi wa Bafana Hugo Broos o ne a tletse monyebo fa kwa bofelong ba gorogile kwa boemelafofane jwa OR Tambo International pele ga ba bololela kwa Mexico go tsenela tournamente ya sejana sa lefatshe. Bafana ba ne ba tshwanetse go leba kwa Mexico maabane mo mesong mme mathata a bone a di-visa a diegisa loeto la bone ka diura di le 30. Taba ya di-visa e be e le tlhoka boroko go mokgatlo wa SAFA go bile le kopano ya tshoganyetso maabane bošego go sekaseka bothata bjo mafelelong go tšwere sephetho sa gore go kgethwe batho ba bangwe ba babedi go thuša molaodi wa sehlopha Vincent Tseka. We said that Mr. Sibam, the HOD, Molantwa, Vincent Cheka and the coach, they will form a committee and they will make sure that everything runs according to the book. So it's now the responsibility of not just one person, but 4 people, including the head coach. Le ge sehlopha se sepetse letšatši morago ga moo go be go beakantšwe, Bruce o re ba tlo ba le nako e maleba go tlwaela maemo a legodimo ka Mexico. Yes, and those 10 days will going very quick. I'm sure of it. Once we are there, we are starting working, focusing on the game, the first game against Mexico. So time will pass very, very quickly. So it's 10 days, but it's short. And again, I think everybody is looking forward to play the game and to start the World Cup. Barati ba kgwele ya maoto ba letetše dikgolo go tšwa go sehlopha sa Bafana. Ba solvile taba di visa a re le botlaba ke tšwa botokwa eo Bafana go re kapa sana tšo thusa. They must go there, play the football for South Africa. Will win. Bafana re qualified a ra kana ka backdoor mnati ka 1998 merile ha ke shebile ke bona ka re kaya ko straight group stage, maybe semi-final or maybe re kana ra bua le trophy. We need a trophy. Re ya kwa go dira moshomo go tshwantse go dire go tshwantse thabisa ntwe ma Africa borwa ba latedi ka ofela rena ha tlhele stoppa sa Africa borwa. Let's make sure gore ne ka nnete ka mithale matšatši re thala bona gole batho ba re ka se toba tlogela gone jwale. Mothusha mohlahli Helman Mukhelele ke ena fela yo a senago visa ya go leba ka Mexico. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC Kempton Park. Mothoeso dindilekalo tsa maitsibweng ano dikgang tsa sepedi di latela ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela ka pelopele ya maemo a bosa le kgaitsedi ya motho ke lebogile kgaje go fitla gape re kopana bona go nyetlang phiri o rile ga mosegangwe. ke go leboga ka tla go moga etso madime re bone ponalo pele maemo a bosa mo bosigong jo ga mmogo le motsatsing la ka moso go bantse fa go tla bo thibile ka kwa province ya ka kwa Limpopo le province ya ka kwa Northwest mme go tla bo go apogile mo di province tse dingwe re lebelle motsatsing la ka moso teng go bontsha fa go tlana le lekhubu le le tsididi mme go tla itemogela masarasarane a pula ka di percent di le 30 ka kwa province ya ka Eastern Cape le Western Cape mme go tla bo go thibile nyana mo bogareng jwa di province re tswela pele re lebelle di kgata tsa rona tsa di temperature tsa maemo a bosa ga re lebella
province ya Gauteng Pretoria e tla be ke mo go digrata di le 12 First Prince yona e tla be ke mo go digrata di le 12 le bobedi re ka kwa province ya ka kwa Limpopo teng Thoyandou go bontsha fa go tla be gona le tlhabo ya letsatsi mme tla be ke mo go digrata di le 12 le botlhano fa Giyane yona e tla be ke mo go digrata di le 12 le borataro re ka kwa province ya ka kwa Mpumalanga teng Skukuza go tla be go tutafetse ka digrata di le 12 le borobedi fa Mbombela yona mo mosong e tla be ke mo go digrata di le 10 go ya go digrata di le 12 le bobedi re tswele pele re ka kwa province ya ka kwa KwaZulu-Natal teng Ulundi go tla be gona le tlhabo ya letsatsi mme tla be ke mo go digrata di le 12 le borobedi fa Durban yona tla be ke mo go digrata di le 12 le borataro re le ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape teng maletso mo mosong go tla be go le tsiditsana ka digrata di le 3 mme tla na le tlhabo ya letsatsi ka digrata di le 10 le bosupa fa Mthatha yona e tla be ke mo go digrata di le 12 le bosupa re lebele province ya ka kwa Western Cape teng George go tla be go tutafetsengana ka digrata di le 10 le borobongwe fa Mossel Bay lona e tla be ke mo go digrata di le 10 le borobongwe re ka kwa province ya ka kwa Northern Cape teng Kurumane tla be na le tlhabo ya letsatsi mme tla be ke mo go digrata di le 12 fa Upington yona e tla be ke mo go digrata di le 12 le bone Kimberley e tla be ke mo go digrata di le 12 le bobedi re lebele province ya ka kwa Free State teng Frankfurt mo mosong go tla go le tsididi ka digrata di le 7 mme tla thutafalanyana ka digrata di le 10 le borobongwe fa Kroonstad yona tla be ke mo go digrata di le 12 le bongwe re konosetsa re lebele province ya North West teng Swaziland e tla be na le tlhabo ya letsatsi tla be ke mo go digrata di le 12 le bongwe Rustenburg tla be ke mo go digrata di le 12 le bobedi fa Mahikeng yona tla be ke mo go digrata di le 12 le bongwe mo ga tse ka go reela go tsoga magoro ga se go latlhana re kopane mo nakong e tlang a nne boroko